سێ سمبل ji deşta hesinan, sê gul, sê hevrê û heval. Ew zarokên do yên şevbêrkên dapîr û bapîran bi çîrokên Çiyayê Kurdistanê mezin bûn. Bûn şervanên liheng li deşta bedew ya îro. Niha sê şehîdin zarokên deştê we soz bi hevre dabû. Simbil soza xwe bi simbilan re naxwe, li erdê naxe, êdî wê zarokên sibê çîrokên we guhdarî bikin. Ev e rêya hevrê û hevalan a deşta hesinan ku her simbilek dibe gurzek li ser şopa rastiyê bê navber li dome û rê dikudîne. Heqî rê wan û şîlan li vê derê li vî welatî bayê şoreşê rabû. Xewnên dapîr û bapîran niha dibin rastî li ser destê neviyan. Dibêjin vaye rojava, vaye deşta hesinan, cangoriyên ciwan di rêya xewnên dapîr û bapîran de dibin qurban. Heqî li deşta aliyan di gundê et bêdetê dinê. Birayê Heqî li Çiyayê Bagokê şehîd dibe û li ser Heqî bandoreke mezin dike. Heqî li zanîngehê endazyariya kompûterê dixwîne. Dema ku sala 2011 şoreş dest pê dike, Heqî beşdarî ciwanên pêdê dibe û bi awayekî çalak ji bo şoreşê kar û xebat dimeşîne. Di sala 2014 de Heqî êdî dixwaze tevlî nav refên YPG bibe. Piştî perwerde û tecrübeyên şer derbasî ragihandina YPG dibe, kovara parêzvanên Rojava amade dike û salekê zêdetir di amadekirina kovarê de cih dikire. Îro bûneya salvegera kovarê kombûne. Kombûna cihê kêfxweşiyê ye û moraz din me vê riya got salek dirêj kirbû di domînin bo sala bê. Kovar salek wek navbenda ragihandina YPG tê de kar dikin. Gorî nêrînê hevala yanî serkeftî bû salekê her meh pêşketin tê de hebûn. Em dîsa xêrhatina we teva dikin û sersala kovarê rohemiya pîroz. Heqî dixwest ji bo şoreşê zêdetir kar bike. Bi kamera, çek û rextê xwe derbasî pêngava xezeba Firatê bibe û berxwedana şervanan radigihîne cîhanê. Heqî ji kar têr nedibû. Di radyoya dengê Rojava de dest bi pêşkêşkirina bernameya Sibaha Rojava dike û bi eşqekî mezin bernameyê dide meşandin dimeşîne. Belê Heqî ew dengê te ku Çiyayê Qereçoxê diherike ezmanê Rojava. Her sibe guhdaran sibaha xwe bi dengê te dest pê dikir. Roj baş, tu caran dengê te wê winda nebe, her deng li dinê be. Rêwan li gundê Beyandûr yê ser bi bajarê Tirbêsiyê ve tê dinê. Rêwan hê di zarokatiya xwe de aşiqî welatê xwe bû. Endezyariya petrolê li Remêlan dixwîne. Lê têra wî nake. Bi karê xwe re
زانینگه د آست حقوق دجی دخوینه. بای شورش کتبو هر مالک دروجاوا. ریوان قبول ندکر که شورش کم مینه. در باسی کنفدراسیون خوندکارین کرد این ولات پارێز به و د آستا سوری ده دست برێخستنکردنا خوندکاران دبه. ده همان دمه ده ji şanogertiyê jî dike û zarokan di aliyê şanoyê de perwerde dike. Di sala 2015 de rêwan derbasî ragihandina YPG dibe û hemû şervanên ku şehîd dibûn rêwan nasnameya wan ji cîhanê re ragihand. Rêwan ê hêja pênûsa te, şanogeha te çi qas bibandor bû heval. Bizanibe şagird û şobdarên te gelekin li ser riya te dimeşin. شیلان لدیر کتی دنی که چاچلنگ به چیروکن آزادی مزند بو. آزادی هاتبو برداری و شیلان دخست چیروکا کد زاروکیا خود گهداری کربو بیگ بینه بجیه بینه. تبلی ناورفن یا پجید به سالام پرورده بینه و ایدی دم هاتبو دا که پرورده که دیتی به حوالین خوره پارو بکه. شیلان شیحاتیبونا خواه دخواست در راگاهاندن ده بده نشان. جبو ویکی در باسی راگاهاندنا یه پجید به و برخودانا جنا کرد یا شرکر جیهانی رد نشان. ده پینگاوا غزب افراد ده شیلان جیه خودگره دیمن اوینه جنین ده انیا شرده جرای گشتی را رادگینه. وای روژاوا، اوه روژاوا کالو پیران به گوپالین خواه به کاش قره چوغه و هلکشان بربوی بوکو زاوا لقره چوغه دنگ دیمن وینه ناین و شارتن او کدا و نایون داکرن ما کی و چروکت بکاره به بیر و هشه گل دیک به بدج بیر کرن او دجمنی هوف راستیام ناس ناکه هوال ام گلن گل و گل امن و سبه و بربانگ دنگ حقی نهاد دنگ روکتان دهاد لی فاشیستان ناس ندکر که گهدارن سبه دما دنگ نبیستن بر بقره چوغه و هلکشیان و لبوک و زاوان گهداری کرن و دیتن و جاره نروان بو سر حوالین خوی شهید نویز دنوستاند و ناسنامه وان رادگان و جاره دیمن اوینه نش دسته تبون شیلانا چلنگ 25 نیسان 2017 کد ناورو پلن دیروکه هفره و حوالین محقی ریوان و شیلان جی ناوین خواه بتیپن زیرین خس ناورو پلن دیروکه شوبدارن حقیقت حقی ریوان و شیلان